Alam kelima, alam barzah. Alam yang keenam, alam mahsyar. Alam yang ketujuh, alam penentuan nasib katanya puas. Alamnya kekal abadan, abadinya syurga, menyertanya taat di masa uronyo, atau neraka bila katanya lupa daratan bauro taduaknya. Tajikat uronyo, hal yang pertama katanya yang menyangkut di alam zuriyat. Ini pegah li Allah, wa iz akhaza, bismillahirrahmanirrahim, wa iz akhaza rabbuka min bani adama min duhurihim zuriyatahum. Ini cerita li Allah wate pegah getanya wa nek getanya Nabi Adam sebagai manusia, ubina manusia yang turun lang bumo awal dan akhir gepaso lang ruang Nabiullah Adam. Masanya gepudip lagi Allah ba'uronya lagi udip tijinawa wa asyhadahum gepi saksi li Allah ba'dro getanya masing-masing, alastu bi rabbikum ta'qilun poduh tasu'tu bina manusia qalu bala syahiduna. Kamu akui ya Allah drone, kamu hamba drone drop po kamu. Sehingga orangnya Hotel tanya li Allah pakiban kata terhadap lun hotel lun kirim kata lang bumo alam yang kepuat, ya Allah kamu siap tunduk dan patuh kepada perintah rohna dan siap kamu tinggal segala larangan rohna, kamu ridha lagi rohna tu ya Allah. Senang susah sakit mangat kamu ridha ya Allah. Nyan perjanjian katanya dengan Allah. Sehingga Allah Ta'ala gemjanji ngang katanya, wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Menyemnan kata hai hambalun, bila kata taat kelun, tatim puwut lagi perintah lun, tatim beriman kelun, tapuun amal yang saleh, kata lun puang alam yang terakhir lun sedia tempat bernikmat-nikmat syurga. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Tapi bila kata tak ingkar kelun, hanta tim beriman kelun, hanta buat lagi lun perintah, awas. Kata lun denda di alam terakhir hanjir li ke manusia kekal dalam neraka. Yan perjanjian orangnya dengan Allah. Surat perjanjiannya ho karena jino lang hajarul aswad. Karena sebuah watir Sayyidina Umar tengah nak tawaf, nak kucuk hajarul aswad di leher. Nya nak kun Ka'bah hitam. Hai kabi manfaat kelun dan hai kabi mudarat. Pucik lung kucuk kah karena likut sunnah Rasulullah. Tali hana perle ke kah?
Ne paling ulikut ne kalan Sayyidina Ali, ne tanyang pakiban Abu Hasan, gelaran Sayyidina Ali Abu Hasan. Anu Sayyidina Ali nama kuat peluh dro. Tapi anak tertua Sayyidina Hasan. Ne jawab le Sayyidina Ali nyobat tanya, na manfaat na mudarat. Surat katanya berjanji dengan Allah tadu alam bumi nyo ke nya hino. Sehingga di walau kiamat puan yang kalian tam janji dengan Allah jamun karena lagi langkah set sidi jinau wate uranya juputa takala nuro tam janji ngauroji sehingga wa uranya ubena janjinya mandu tanya tuang alam suriyat kecuali drone Rasulullah yang natingan wate bukannya di masyar kena timang amal tak hentu an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Umin berat terkejut tu janjinya tua lu tua. Ya. Inna kunna an hadza ghafilin. Nyan tu ngau ingatan lagi tam nyanyi roje. Muka pakiban tadu lagi tadu je no. Baru terkejut tu dua lu mati lu dua alam dunia. Kalau hitam nyanyi dengan Allah lupa datang mati dua alam dunia. Ujian ni pegah Nabi ni nak ingat kejanjinya. Getanya lain ujian wajib taberat taberat jamaah pengajian mangat tertepu kalau hitam janji dengan Allah supaya mangat tertepati janji. Kiban janji Allah so taat katanya dia terbumo gebi syurga, so yang maksiat gebi neraka. Ya, nyo ketujuan wajib tajak ber mangat tak tepati lagi kadih tam janji dengan Allah. Ha mungkin jiat. Jadi bak uronyan ke? Uro masyarnya gepegat pos 7 buah pos. Lagi uranya 7, gepegat neraka 7, gepegat anggota 7, nyan gepegat pos di masyar bak tutuannya wate aji merang titi siratal mustaqim 7 buah pos. Pos yang pertama putra getanya, ya, yang payah tak ingat putra getanya oleh Allah sehingga bak pos yang pertama. Getanya iman nyamban roboh nambah rukun imannya geta jaga mendarah daging dalam hati nata buat lagi yang kanannya tamong syurga. Tapi bila hal lewat imannya langsung tamong neraka. Ya. Jadi munyamnan nyok punca taberat berdarah daging etiket 50 dan takun asyhadu alla ilaha illallah dikandung 40 sifat wa takun Muhammadar Rasulullah dikandung sikurang 40 tambah sikurang 50 iman ke Allah iman ke Rasul liannya iman ke kitab lang kitab Allah iban gaduh nata buat liannya iman ke malaikat Allah gesoting jino uro da malam sidoro tanya puet draurunyan kiraman pasangan katibin raqib pasangan atibnya uro malam gesoting liannya wajib tak percaya kepada qada dan qadar wajib tak percaya ke uro kiamat nakakalan lang kitab Allah nyauro nyona nakakalan rojih kanggap remeh nyona uronyo kejadian nian so yang patutnya gepah taat kembali surga so yang maksiat kembali ke neraka wa tatghasyad ula masyar wa iza wa amma man utiya kitabahu biyamini
fasawfa yad'u fayasawfa fayad'u su wa ma utiya kitabahu bi yaminih fayuhasabu hisaban yasira. Gutanya yang taat Allah orangnya dihisab dengan mudah, dimaafkan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang-orang yang lupa daratan orangnya didatangkan surat amalannya arah likut, maka mata-mata tu buat ulikut. Hana hili manusia kecabut hak manusia sehingga pegah ba Allah Rabbi lima hasyatani ama. Ya Allah ku pun bilun dia kurang buta. Hanali gula mata, hanali gula nyong, hanali jaro, hanaga kilon dunia lun manusia pakan orangnya keli manusia kajia kebui. Ini jawab oleh Allah lagi kah kaduk lang dunia katua ke perintah lun. Ilong lang tua ke kah orangnya. Ya, nah hawa terjik ke manusia lo. Hawa taat Allah ba orangnya. Sabar lagi gato oleh Allah, syukur atas nikmat Allah. Ya. Ubena yang tak kerja alam dunia gantung bak takwa. Ka syuf'ah aku berabak Rasulullah ikra kita baca ciba cara ya udik kata nyan kenyahinan menyong tanya na urangnya tabun hana ta kosong kan wate lagi ke perintah li Allah. Hana tabah fitnah, hana tak buat yang maksiat, gup tamong lang surga. Tapi bila orangnya lupa daratan, gup tamong lang neraka. Ujiat menyaunang kunci di pakat buat. Ujiat buatnya wajib atau fardu atau muslim agama orang muslim ini. Supaya ngata tu perisiau ke berat hat katanya. Hawa terjek ke manusia, hawa tergebi syurga, dumna syurganya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Syurga Allah gekebah seluas langit dan bumi hak sidau reung. Tadang ngerak luar langit dumna nyen hak sidau orang baru. Kau orang tinggi, orang sederhana. Nekebah oleh Allah kedina manusia taat semenjak Nabi Allah Adam hingga kiamat bandung taat Allah. Menyana manusia si triliun, jen si kurang triliun tu karena menyana sidawan jen si sidawan manusia si kurang anak jen, ujian anak jen si kurang ngepegah perbandingan dia. Na syaitan si kurang 10 triliun mumpama je. Mandung taat, bandung lakai ba Allah sederhana seluas langit dan bumi. Tumna dua lautnya hak sidau dia. Cuma punya 10 triliun lubenya na sudah 10 triliun. Jen si kurang kasih 10 triliun. Awak syaitan hanali je ke syaitan taat Allah. Lakai mandung-mandung ba Allah. Nya gepegat benang nyam baru ia laut di ujung jarum. Nyamban kudrah Allah Ta'ala, kuasa tatat Allah Ta'ala. Nyam kepegat nyanduk baru ia laut di ujung jarum. Walau menyawa anda jajat jadung 70 kali. Yang tanya orang biasa seorang beriman sekali. Kurang yang taat Allah orang ulama 70 kali. Tapi menyawa cipta nyam mandu-mandu oleh Allah. Nyam baru ia laut di ujung jarum. Ijit nyamban kudrah Allah Ta'ala bumi fum laganya tak buat monya afain tifat dabloh kudrah iradah bandung jiat wa mana kudrah kuasa nyamban kuasa Allah Ta'ala nyonduk getanya nasabar rupa nasaban muka nasaban suara nya ijit wasat keun lang semayang Allah Akbar don ya Allah yang rayu hana perbandingan.
Drone ya Allah yang rayuk hana perbandingan. Allah Taala gepu dip katanya, gepu mati, gepu sehat, gepu sakit, gepu kaya, gepu kasihan. Ya. Tengah tadu alam dunia gecoba hal-hal sabar ubat je. Watia getiak Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam menli abang sokli tosati abang nyamban penyakit dengki ada iya tengah hantar tui menyoka kenang ha watia getiak Nabi Allah Yusuf langmon klik malaikat langit ni jawab li Allah ubud lumbi ku Yusuf memandang jeh nang Mesir bi ke Nabi Yusuf alaihi salam ya ubud gebi keadaan nyawa cobaan ya Allah menumpu yang juk ubud buat sebab je syurga kena juk katanya seluas langit dan bumi tadang luar langit bumi yang hak sidau riang dikedir hut mana tanah syurga biar nak jagung nyahan malam li bumanya ya dalam syurganya rupa 100% gepetelang bomo sabah persennya gua lang serto rupa dia gua serto munu'e laknya sikurang plus sikurang gejok ke Nabi Adam ke Nabi Yusuf alaihi salam ke Rasulullah munu'e lagak kitanya jino sabah persen kali gua serto wateso yang tamang lang syurga gebi rupa 100%. Mbak urang buat mati 100 kali 100 padung 1000 Mbak 10,000 10,000 100 kali 100 100 kali 100 10 rupiah sirtuh kali gua sabah persen gua sirtuh sabah munu'e laga urang tetakalan jino 100 kali 100 sama dengan laga urang tamang syurga 10,000 tu laga ente tekalan yang mesti aja kuota jino yang je kuota ikut kuota yang gak jino